okurugera hamenyete hituganireho nayo nereka ku government egerezaho kuretaho programs zo kuyamba nka livelihood program, emyoga, women entrepreneurship fund nezindi kawaza kwetegereza emyeto na hate myingi eshobirwe ekirukumanyisa ngu emyeteji tekatungire kubangurwa okurukumaro itwenke minyeto ntwetenga government eteho buryo obo kureba ngu eminyeto yatunga capital nenga esente ezitaroho interest itwenka abantu abetegerizeho nito turi tutambuzi hangere so twine emyeto twena twaye kwata tukajya twagara ko mbyaro byite biturugamo twayegese emyete itwine twagegesa akwinga numanya nko kwinga because twina amataka at least twina amataka twabegeso kwinga nkemondi okwinga nyanya omeza ashate nyanya noba no sharura noba no guza eminyeto kwajumbiro mbikorwa byo kuretaho butabanguko mu ihanga naco ni cumwe ahaciru kwereka ngo government eyine kutamamani cyahika program zo kwere eminyeto na munonga abo abatine mirumo ubutagera sente nasoboro ni kimwe ahabiri ko taraba eminyeto yahita bo mbintu ebitakuhagira busingi omuntu nk'ebyo bitegecaba ni kimwambwira kugura abo kuba no butine sente ni kimwambwira kugura abo kuba no bor ayibi no tine cyo kuba no rya ostamire busha so kukabo ine cyo rukora aba no tasyaje ryare ntu ya untu no yenegeza kutura kurungi no negeza busingi nakuba bembezi imyaka yanje no ko yongera yigo ekishaka tubashobase beju nseminyeto bacheza bajinaga akube minyeto teine muramwa nene koro muramwo gwabandi kandi ogweta kwetegereza eminyeto esheme kugira muramwa ogwayo ekagira program yayo nkeminyeto ekafuna agenda owabahagira kabegitaho owabatabahagira kareka. If the status of your government yaguma nko kweri youth are going to be a problem to this economy. Ichichono kweche ichiri automatic ohiro bahindura mu nkore bariyo bakora nubwo twabasa kora ni hangere so youth ekora na kwa minyeto ninga shabantu mu Uganda population kubane kora it is a very big opportunity no opportunity in a way that tubatu afuna katare no opportunity in a way kugira ngo twafuna abagonte bakubasa koroma korumenji gakakura ni hangere ubwa hata abahangu nibenda government eyongera ahakumbe kamakorero hamwe no kubangura eminyeto omyoga etari yemwe nemwe omuntu wabera nti ayina kalina mu nsawo atenga alina kyakola tatera nnyo kweyunira bintu ebitamuyamba wango olusi abaana baffe tubasanja bagenda mu ntalo naye nga talwana lutalo lulwe alwana ntalo zaki z'abantu balala eminyeto batahi banje nyewe nimbasha bangu obuno bobwire oshumi kwa no positioning okwe positioning no kujanga ngu opportunity yaza kwijara government yakuteka kombeka nka industry let's say nke yo kushanga ngu haro industry ne koranka mapesha obe warisiza kanumikawe akoko basa kuguza bakakwata mahembe gako bakagaye muci amapesha aboko amapesha wena no geho mahembe gende ahabwa TV West and Christopher himself.